iyi si dutuye. Covid passport ushobora kuba warayumvisheho ibihushukwa ariko ntubisobanukirwe. Ntabwo bikiri ibanga. Mu kwezi kwa 11 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021 haratangira gukoreshwa urupapuro rw'inzira passport rwihariye rugaragaza ko umuntu runaka yakingiwe icyorezo cya COVID-19 mu buryo buziguye ku mugaragaro, mu ngendo mpuzamahanga, ku bibuga by'indege, mu masoko mpuzamahanga ndetse n'ahandi. Niho ibingibi bizatangirira bwa mbere. Gusa nk'uko byemejwe n'ikigo gishinzwe ubuzima mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi 2022, umwaka uzakurikira uyu nguyu nyine, uru rupapuro ruzatangira gukoreshwa mu ngendo zisanzwe zo mu mabisi imbere mu gihugu. Birumvikana no mu Rwanda bizagenda uko. Kuva i Kigali ukajya mu ntara udafite uru rwandiko, kugura mu isoko ry'iwanyu muri quartier byo bizakugora cyane. N'ubutarikingije uzakenera urupapuro utega moto cyangwa se taxi voiture, ruzakoreshwa cyane winjira mu nama cyangwa se amahugurwa batumiwemo. Ni passport ivuga byose umuntu wese yakenera cyangwa se yanaba yemerewe gukora. Ntabwo ruzaba urupapuro rusanzwe cyangwa se agakayi umuntu ashobora kugendana, ahubwo na application izaba iri muri telefone yawe, mobile app umuntu ashobora kumanura cyangwa se kudownloadinga muri App Store na Play Store ya telefone yawe, maze uyishyire muri telefone yawe, maze igihe cyose ubajijwe niba warikingije werekane code ya QR iri muri iyo application. Abazayikubaza bazajya bakora scan cyangwa se bayisikane, maze bagenzure niba code ya QR watanze harimo ikimenyetso cy'ijambo immune. Application imaze kubona ikimenyetso cy'ijambo riri mu ibara ry'icyatsi kibisi immune, uzemererwa gutambuka maze ivivre ikwemerera ugende. Nitwa Shalom niyo muvunyi, iyi ni Trust Wallet Studio, nguhaye ikaze. Ubusanzwe igihugu kiri imbere mu gukingira abaturage benshi ni Nouvelle-Zélande, gituwe n'abaturage basaga 4,900,000. Ukurikije ibarura rigezweho ubu ngubu abasaga 37% b'iki gihugu bamaze guhabwa doze ebyiri z'urukingo rwa COVID-19, full vaccinated. Ariko raporo y'iki gihugu ivuga ko abaturage bose b'iki gihugu nibura bahawe doze ya mbere y'urukingo rwa COVID-19. Ni ukuvuga ko umuntu wese uri hejuru y'imyaka 18 yakingiwe nibura doze ya mbere. Minisitiri w'intebe wungirije wa Nouvelle-Zélande aherutse gutangariza abaturage ko mu kwezi kwa 11 umuturage wese azatangira guhabwa urwandiko rw'inzira passport yuko yakingiwe COVID-19 kugira ngo yemererwe kujya mu mahanga. Gusa mu mvugo iziguye avuga ko vaccine passport izatangira gukoreshwa nk'ihame mu mwaka w'ibihumbi 2022, aho ni muri Nouvelle-Zélande. Ibi byose yabivugiye mu kiganiro 3MA show ubwo nyakubahwa Gronte Robertson yaturiye bene gihugu ko mu minsi iri imbere buri muturage agomba gutunga vaccine passport, urupapuro rw'inzira rw'umuntu wakingiwe, kugira ngo yemererwe kujya mu mahanga, mu masoko mpuzamahanga ndetse n'ahandi. Urwego rw'ubuzima muri iki gihugu rurarimbanyije mu gukora application ya telefone igendanwa buri muturage yageraho maze akabona uru rupapuro rw'ingenzi, iyi vaccine passport. Ushobora kuba utari wumva neza uko bizakugeraho wibereye mu cyaro kure mu Rwanda, mu birometero ibihumbi n'ibihumbagaze uvuye muri Nouvelle-Zélande. Fata agatebe wicare nkubwire neza uko bimeze. Ubusanzwe umuntu wese umaze gukingirwa cyangwa se umaze guhabwa urukingo rwa COVID-19 ku isi hose yandikwa mu mashini z'inzego z'ubuzima mu gihugu cye yakingiriwemo, maze agahabwa na nimero imuranga, nimero y'ikingirwa, vaccine code. Iyi nimero rero ikurikirwa n'imyirondoro yose y'uwakingiwe, maze ikava ku rwego rw'ubuzima muri icyo gihugu runaka, aho bigahurizwa hamwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye wita ku buzima OMS. Iri shami rero niryo rifite ijambo rya nyuma mu kwemeza urupapuro rw'inzira ko rugomba kuba mpuzamahanga, maze rugatangira kugenderwaho ku isi hose. Bizaba ari nk'agakino
yewe nta n'umunota wo kugukerereza mu rugendo rwawe, ahubwo uzajya uva hano i Kigali mu Rwanda ugere i Paris mu Bufaransa cyangwa se Mexique n'ahandi hantu, werekane QR code yawe maze application isikane yemeze ko wakingiwe mu ijambo ry'icyatsi kibisi imyon cyangwa se ibihakane, maze wemererwe gutambuka cyangwa se bagusubiza inyuma. Iki ni icyangombwa cy'ingenzi cyane kizasobanura ibintu byose umuntu ku isi azaba akeneye mu minsi iri imbere. Ibihugu by'umwihariko byakataje mu ikoranabuhanga harimo na Nouvelle-Zélande nibyo biri kubaka iyi porogaramu ya mudasobwa igiye no gushyirwa muri telefone. Nyuma yo kunoza iyi porogaramu, leta izajya igura ubu buryo bukoranye ubuhanga buhanitse maze yuzuzemo amakuru yose y'ingenzi y'abaturage bose bakingiwe. Biroroshye cyane ko isi yose izamenya kandi ikaba ifite amakuru yose n'umwirondoro uhagije ku muntu wese wakingiwe cyangwa se utarakingiwe mu gihe kitarenze amasegonda 10 gusa. Muri iyi porogaramu irimo kubakwa kandi hari icyumba kirimo kigenewe abantu bazaba bakingiwe ako kanya. Iki cyumba kizajya kibaho urupapuro ruhamya ko bakingiwe, COVID Vaccination Certificate. Kuri urupapuro harimo amakuru yose y'aho wakingiriwe, ubwoko bw'urukingo wafashe, umubare wa doze ufite, aho utuye n'ibindi. Kandi porogaramu izajya yemerera ababishaka kumanura urwo rupapuro rwawe ruriho amakuru yawe cyangwa se download. Uyu munsi rero nkora iki kiganiro biracyari amahoro kuko abantu batari batangira kubuzwa uburenganzira bwo kugenda, kugura, guhaha ndetse n'ibindi, kuko ubu buryo bwo guhuza amakuru butari bwarangira gukorwa cyangwa se iyi porogaramu itari yarangira kubakwa. Gusa Nouvelle-Zélande yo yamaze kwemeza yuko mu kwezi kwa 11 muri uyu mwaka w'2021 iyi porogaramu izaba yarangije kubakwa ku ruhande rwabo, maze bene igihugu bagatangira gutunga iyi pasiporo y'umuntu wakingiwe iki cyorezo cya COVID. Ikindi kandi kuba inkingo zikiri nkeya cyane mu bihugu byinshi nayo n'indi mpamvu iri kudindiza uyu mushinga, cyane cyane muri Afurika. Gusa si muri Afurika gusa, muri Aziya ndetse n'i Burayi naho inkingo zinimbarwa. Kuba inkingo zikiri nkeya cyane kandi nabwo ni iyindi mbogamizi ikomeye irimo kudindiza uyu mushinga, cyane cyane muri Afurika. Nubwo muri Afurika hari inkingo nkeya, Aziya ndetse n'i Burayi naho inkingo nimbarwa. Mu minsi iri imbere ubushobozi bw'ibihugu mu kuguriza inkingo ushobora kuzikuba inshuro zigera kuri 14, bivuze yuko umuntu wese azaba yemerewe urukingo nta rundi rwitwazo. Icyo gihe rero mu bihugu bimwe na bimwe kutikingiza bizafatwa nk'icyaha, aho bitagenze gutyo uzabura uburenganzira ku bintu runaka wari usanzwe ufiteho uburenganzira bwuzuye hafi ya bwose kubera kutakingiwe nyine. Ubu tuvugana mu bihugu byinshi umuntu amaze kwikingiza ahabwa icyo twita EU Digital COVID Certificate. Ni urupapuro ruri kuri internet rwemeza yuko uwo muntu yamaze gukingirwa. Ni kimwe na hano iwacu mu Rwanda uhabwa urupapuro ngendanwa muri telefone yawe ushobora kwerekana aho waba ugeze hose. Haba hariho code umuntu ashobora gushyira muri mudasobwa akamenya niba warakingiwe ndetse n'ubwoko bw'urukingo wafashe. Ibihugu byo mu Burayi byo byose byamaze guhuza umugambi kuko byarangije kumvikana ko umuntu wese wemerewe kubona akazi mu Burayi, wa wundi wemerewe gukora ubukerarugendo, wemerewe gusura imiryango ye, wemerewe gutangiza business avuye hanze y'u Burayi, cyangwa se indi mpamvu yose yatuma umuntu ava hanze y'u Burayi maze akinjira mu Burayi, uwo wese agomba kuba afite bene uru rupapuro. Amadini menshi arimo kwita urupapuro rw'inzira ikimenyetso cy'inyamaswa. Ese nibyo koko? Bihurira hehe? Kanda subscribe niba utarayikanda, ufungure n'inzogera hejuru kugira ngo ibiganiro byacu bizakurikiraho bivuga kwihuza ry'iyi pasiporo y'inkingo ndetse n'ibyitwa ikimenyetso cy'inyamaswa abanyamadini benshi bagenderaho bivugwa muri Bibiliya bitazagucika. Mwakoze kuntega amatwi, tuzahura ubutaha.